ole thlir tu le ngai thatu ten zawa in chi bai le vek kule tuntuma hian Aishwarya Rai le Abhishek Bachchan inkara thil theng kan ngai thale donanga kan share photo angin unliam to akhan an pani inkara hian in then na thu thang share tur alo photo thina ni masela tuna ero an pani inkar hian thatlam apan chho mek zela tuna po hian thu thar dang share tura le ta Abhishek Bachchan chuan tu nai dewa Best Actor Award adon nuin anupui Aishwarya Rai nena lom thur sila stage ha chuan award dong theya adin chu theina chan chu anupui wangani thu asai chu khialani Abhishek Bachchan hi Bollywood film industry ya kumsomni panga chungzet hunlo mangto ania nimasela tuna chuan a career a avoi khatna tan kumsomni panga hnuwa Best Actor Award adong veta a he award hi kumsang hi somni panga Filmfare Award somsari na ani award adon na film hi I Want to Talk 2024 niin he award hi nanuna bungthar akai tirta ani Abhishek Bachchan po hi alom khop maya soitakang khan kumsomni panga chunga Bollywood industry a avoi khat don ve na ania atan chuan hlutur zia kan hria thiampui ka ring stage a po thuro pui tak mai asoya tin amitui po atla hial bokani tiang hian thu chu soya kumsomni panga chung film industry ya hun kalong mang ve to a voingza thinge award an semdona pianga thu soitur ka in po cha to zat po hi ka shelo chuwangin tuna kanuna thil thlengta hi mumang ang mai zo kania tin karil ru khoin he award hian ingai tom takin min siam bok tin chu pa ka he award a special na chan chu ka chung te ma dong theya kom wang hi ani kanuna ni poimo tak tak he award ka don theina ta na mi tangkai tak tak anom boka an chunga lom thu ka sei bok director le producer ka ta na thei top chu thin te chunga lom thu ka soya tin min rin tok na kalom boka kumsom hi panga chung opportunities thatak neya min siam awangin thil ol sam anilem nova nimasela ka tan chuan thil hlutak ane tin Abhishek Bachchan chuan asoi tin helo po hi thudang soi bele bokin kanupuil Aishwarya Rai Bachchan le kafanu aradia chunga lom thu ka soi bok anni pani hian ka sun to na te tipui tling thei turin ponlama chu min phal saka ewang hian tun din mun hi ka thleng thei ta ni tin Abhishek chuan soi bok he award haropui taka don theina chan hi katan anin pumpek zia tilang chiang tu pakhat le abulbui berani zia atilang chiang khop mai chuwangin he award hi katana mi special tak pani tan hlan kadua he film kadon na award hi pale panu chungchang ania chuwangin ka award don hi kangai san kapatan kahlana tin kafanu katana hlu tan kahlan bok ani inchunga lom thu ka soya katan e award lu chia hi soifia ngai na po ka shelo zok ti hialin Abhishek Bachchan chuan soi bok ani I Want to Talk film a hian Abhishek chu patling damlo angina changa apanu nen ingkung kai na thatak an nei bok tuna hian Abhishek Bachchan hian film dang po chang chole meka film a chan hun ber chu Houseful niin ta hian Akshay Kumar Ritesh Deshmukh Sonam Bachua le Jacqueline Fernandez tenen chang ho phok ani tuna hian film dang boy pui le mek chu King niin heta hian Shahrukh Khan le Suhana Khan tenen chang le don bok ani ole kha Abhishek Bachchan an Aishwarya Rai le afanu baka achung te chunga award adona wanga lom thu soina thinlung khoi tak mai kan darlan thei chu hania he award adon hian film industry lama po mason zai arel tirzel don ni poina langa tin soita kang khan kumsom ni pang nuwa avoi khatna tan tiang hian award adong ania atan chuan a hluin thilro pui tak tur hani bok ole tuna ve thung chuan Bollywood film star pani kotlaman kal thu hi kan bi chiang vele donanga kan ria thawangin tunlai khovel hi artificial intelligence mangin kongsang sangin na kan thok toa tin engkim mai hi olsam takin thilati thei to bok ani nimasela chuti mek lai kara chuan thil sang mitam tak ti boi thei tu ani tho boka
abikin milarten antur na sa zuala Akshay Kumar le Hrithik Roshan te pon tuna hian Bombay High Court lama anma ni mimaldik na chanvo humhal tumin tuna hian thubuai an theluta tin Hrithik Roshan hi Delhi High Court lama thu thelut bok ani nimin nilai ni liam ta khan Akshay Kumar chuan petition hi Bombay High Court ta hian a theluta artificial intelligence sungchanga ama thalak a video tin chubaka a o te thlengpon kongsang sangin mitam takin an mangdik lova sumlak lu nan manga hei hi du lovin Akshay Kumar chuan tuna hian ama chungchanga thil thalo tak tak artificial intelligence mangtangkaya sumlak lu nan mangchu tuna hian High Court a hian adu lo na thelutin thuboi theluta tiang hian kongsang sangin malak na anron nei chhodon bok ani Akshay Kumar hian tu din muna Bollywood film hi zasom nga vela changto ni na langa tuna hian kongsang sangin heng a film chante po hi diglo takin misualin an mangtangkai boka ani na lo puipuin tuna hian an chuak mek bok ani tin hei baka hian Hrithik Roshan pon ama mi maldik na chanvo hum him tumin Delhi High Court lama thuboi hi thelut boka AI mangin athalak tin a video tin chu baka nowa ama thalak chutkai angchi te advertisement te tin thilfak na sang te po social media lama AI mang hian mutur tam takom to hei hi ani po hian adu lo wangin tuna thuboi thelut ve ta ni tun hai luka po khan Bollywood actor le actress Aishwarya Rai Abhishek Bachchan Asha Bhosle Sunil Shetty Karan Johar te pon anmani mimaldik na chanvo hum him tumin Delhi High Court ta thuboi lo thelut le to bok ani tiang hian kongsang sangin Bollywood film star te pon artificial intelligence awanga boina sang an to wang hian tuna hian an mimaldik na chanvo hum hima thena tiang hian kotlama thuboi an thelut ta sup ani ole khante kha tunchum video wa Bollywood film star te chunga thil thleng sang kan talan thei chu hani e